Inari ku Rutare Family WhatsApp. Ese ujya utekereza ko website yawe ishobora kukubyarira umusaruro? Muri TJP Media dukora website z'ubwoko bwose tukanazigira monetize zigatangira kwinjiza amafaranga. Ibaze none ufite YouTube channel ndetse n'izindi social media ariko zikaba zitinjiza. Ese uri wapurayinga bakaguha used content cyangwa bakakubwira ku building channel history? Tugufasha gukura used content ndetse tukabuildinga channel history mu minsi 7 gusa. Dutanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 078 46 46 38 7 cyangwa ugasura website yacu tjpmedia.net. Turi tariki 19 ukwezi kwa 9 umwaka n'ibihumbi 2025. Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba TJP Trend, twizere ko mumeze neza cyane aho muri mugiye mutandukanye. Tubifurije ibihe byiza cyane byuzuyemo amahoro n'imigisha n'ibyishimo cyane. Reka by'umwihariko tubanze dushimire abakunzi ba TJP Trend bakoze subscribe, bakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Twizera ko mumeze neza cyane, tubifurije ibihe byiza cyane. Ariko nawe niba ari ubwa mbere uje kuri TJP Trend cyangwa se utarakora subscribe, reka tukubwire ngo iki ni cyo gihe niba ukeneye kumva amakuru y'imikino agezweho, update z'amakuru y'imikino abagezweho buri munsi, umunsi ku munsi, guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nta munsi uciyemo. Nahanga wajya ukura amakuru y'imikino agezweho mu isi ya siporo nk'uko tubyitwa ni TJP Trend. No kuri uyu wa gatanu rero wa tariki ya 19 nta kindi kituzinduye usibye kukugezaho amakuru y'imikino agezweho mu isi ya siporo. Muri kumwe nanjye Ishimwe Ivus, tugiye kubana muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu nk'ibisanzwe. Turi buze guhera hano iwacu mu Rwanda, shampiyona y'iciciro cya mbere yakomezaga, ariko no ku mugabane Burayi turaza kugenda tugaruka ku bijyanye na UEFA Champions League bakinaga ku mugoroba. Amakipe amwe namwe yagarikwaga, andi yitwara neza, bamwe bashyiraho uduhigo, abandi batangira kwibaza ku gushidikanya ku bakinnyi bamwe na bamwe. Ariko reka dutwanzikire hano mu Rwanda mu ikipe muri shampiyona y'iciciro cya mbere hano iwacu mu Rwanda bayita Rwanda Premier League. Yakomezaga ku munsi wayo wa kabiri. Ikipe ya Gorilla Football Club ku isaha 9 ku munsi w'ejo yari yakiye ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir yari mu karere ka Huye, murayizi. Biza kurangira amakipe yombi anganyije ubusa, igitego kimwe kuri kimwe. N'ubundi ni Mukura yari yabanje igitego ku minota 16, ariko ku minota 90 kuri penalty ikipe ya Gorilla iza kubyitwaramo neza, ibona inota rimwe gusa. Ubonaga ko ari umukino mwiza cyane uryoheye ijisho kuba ukurikiranye. N'umukino wabereye kuri Kigali Play Stadium imbere y'abafana batari benshi, ariko wari umukino mwiza cyane. Amakipe ari kuri karibure imwe, ubona ko anganya urwego rwose, ubona yuko bizakomera. Amwe mu makipe rwose bari mu myanya 5, hanganira imyanya 5 6 rwose hagati aho ngaho. Namwe mu makipe akomeye cyane, ni igitego kimwe kuri kimwe rero cyabonetse muri uno mukino, nk'uko uno mukino waje kuba urangiye saa 12 kuri Kigali Play Stadium. Ikipe ya Gicumbi yazamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka, yakiriye ikipe ya Nyamukandagira APR Football Club nyuma yo gukubuka mu gihugu cya Tanzania muri Sekafa Kagame Cup, nyuma yo gusaba yuko umukino APR yageze mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri, igomba kandi ku munsi wo kwa kane ifitanye umukino na Gicumbi. Yandikiye Rwanda Premier League irayibwira iti mwadusubikiye umukino, turananiwe, bimeze gutyo na gutyo. Ariko Rwanda Premier League iza kubatera utwatsi. Ku munsi w'ejo rero bamanukaga mu kibuga kuri Kigali Play Stadium bakina n'ikipe ya Gicumbi, baza kubyitwaramo neza bigoranye cyane ku bitego 2 kuri kimwe. Byasabye umunota wa 93 kugira ngo Denis Omedi umugande rwose yaterekamo igitego cyiza cyane cy'umutwe kuri
n'ubundi cy'umutwe ku mupira waruvuye kuri kufra rwose nibwo yaje kuba aterekamo igitego cya kabiri cyabonetse cyahaye intsinzi ikipe ya APR Football Club n'ubundi itangira shampiyona ibona amanota yayo atatu yayo ya mbere. APR Football Club umutoza Taleb Abdurrahim yari yakoze impinduka nkeya mu kibuga nk'uko abandi nka umunyezamu yari Pierre kuri kabiri n'ubundi yari yakuyemo Mborenga Fitina ahubwo yari gukina Byiringiro Gilbert umutima wa defense nk'ibisanzwe yari yakinishije myugariro Nigena Clement ndetse na Yunusu ku rundi ruhande n'ubundi yari yashyizeho aho kapiteni yo Mugabo Claude ahubwo mu kibuga hagati ruboneka ntabwo yagaragaye kuri uno mukino yashyizemo Sekiganda Dauda ndetse na Mameri Dawo yari yatakishije abataka babiri kuko yari afitemo William Togi ndetse na n'uyu musore Mamadusi abo bose nibo bakinyi rwose umunyezamu umutoza Talebu yari yashoye mu kibuga. Ikipe ya APR Football Club yabonye igitego hakiri kare cyane ku munota n'ubundi wa gatanu cyatsinzwe na rutahizamu William Togi kuri passe nziza cyane y'uyu musore ukomeje kugenda yigaragaza cyane yerekana ko ari we mukinnyi muri APR byibura ushobora gukora itandukaniro kuri passe inyura mu badefenseri yateye ahereza uwo bita William Togi na wasanga ari maso afunga umupira ro umunyezamu wa Gicumbi terekamo igitego cya mbere. Gusa ku munota wa 16 ikipe ya Gicumbi yaje guhindura umupira imbere y'izamu maze abasore ba Gicumbi baterekamo igitego cyo kwishyura. Abenshi bibwiraga ko iyi kipe ya APR ishobora kuza gutsinda Gicumbi ibitego byinshi ariko ntabwo ariko byaje kuba bigenda kuko iyi ekipe ya Gicumbi yihagazeho ku rwego benshi batatekerezaga. Igice cya mbere kirangira ari igitego 1-1. Mu gice cya kabiri APR yagerageje gukora impinduka irataka ku buryo bukomeye ariko ba Gicumbi abasore ba Gicumbi baba maso cyane bagaragaje urwego rwose na mentality yo ku rwego rwo hejuru abantu batabakekera. Ahubwo APR Football Club abafana batangiye gusohoka muri stade ibintu byabaye ibibazo ku munota wa 93 ubwo ni ku munota wa gatatu inyongera abamwita Denis Omedi n'ubundi wagiye mu kibuga asimbura yaje guterekamo igitego cya kabiri n'umutwe ku mupira ruvuye kuri kufra yaterekamo igitego cya kabiri. APR ibona amanota 3 yayo ya mbere bigoranye bati niko amakipe makuru akina ariko ubusesenguzi bwihariye ikipe ya APR Football Club ntabwo igenda. Ikipe ya APR Football Club irimo iritegura ikipe ya Pyramide mu ijonjora rya mbere rya CAF Champions League tariki ya mbere. Pyramide yarayinyagiye hariya mu gihugu cya Misiri. Iyi kipe ya APR Football Club bizashobora kuzayigora gutsinda Gicumbi, gutsinda ikipe ya Gicumbi rwose abakinnyi bahembwa 1,200 nabwo byagoranye. Gutsinda ikipe ya Gicumbi kizamuka mu ciciro cya mbere kinisha abana wavuga ko nta experience bafite ku bakinyi baguzwa amamiliyoni n'amamiliyoni ukabatsinda ugoranye. Abafana ba APR Football Club nubwo batsinze bagaragaje uburakari bwo ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'ikipe yabo itarimo kwitwara neza cyane bijyanye nuko ntiyataka ntidefanda. Nambana Darikonovic umwaka ushize ngo yaradefandaga bikagira inzira ariko ubu ntiyataka ntidefanda. Umutoza Taleb ari mu mazi abira rwose. Ikipe irakina ntikonveka iratsinda ntikonveka muri Sekafa ntiyitwaye neza mu nkera abayizi ntiyitwaye neza. Ikipe ya APR Football Club ubona ko abakunzi bayo ntabwo bishimiye imikinire yayo ndetse n'umusaruro irimo iragenda igaragaza mu kibuga. Gusa yabonye amanota 3 ni gutegereza tukareba uko biribuze kuba bigenda. Igomba kwitegura Pyramide n'ubundi tariki ya mbere mu ijonjora rya mbere rya CAF Champions League ubwo ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Kuri uyu munsi muri Rwanda Premier League nabwo iraza kuba ikomeza. Gasogi United iraba yagiye gusura Rutsiro hariya mu karere ka Rubavu. Ni umukino uri buze kuba uba muri Rwanda Premier League. Tuva muri shampiyona y'iciciro cya mbere hano mu Rwanda reka tuhite twerekeza n'uburi tukiri kuri Rwanda Premier League. Ku munsi w'ejo yasinyaga amasezerano n'ikigo cy'itumanaho ryo koherezanya ubutumwa cyitwa Ipio Box. Amasezerano avuga iki? Amasezerano avuga yuko iki kigo kizajya gihemba umukinnyi witwaye neza buri journée ubwo
buri munsi buri joro na shampiyona kizajya mu mukinnyi witwaye neza ibihumbi 200 ndetse igihembe n'umufana 25,000 witwaye neza kuri buri joro. Iki kigo kandi kizahemba umukinnyi w'umwaka witwaye neza mu mwaka wose w'imikino, kizamuhemba imodoka ifite agaciro ka miliyoni 200 zose z'amanyarwanda. Iki niyo masezerano Rwanda Premier League yasinyaga ku munsi w'ejo n'ikigo cy'itumanaho cya Ipio Box. Andi makuru y'imikino hano mu Rwanda, bimaze kuba rwose shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare yamaze kuba igenda ihumura rwose, ibintu birakomeye. Imyitozo muri Kigali bamaze kugenda bagira gutya bataka, Kigali iraryoshye rwose, ibintu bimeze neza cyane, ntago wakumva ukuntu Kigali ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi w'ejo rero umwe umukinnyi wa mbere ku isi nzima wo gusiganwa ku magare bamwita Tadej Pogacar. Uyu nguyu rwose Tadej Pogacar yageze mu Rwanda rwose. Uyu musore wa numero ya mbere ku isi mu gusiganwa ku magare yitabiriye UCI World Champion, ni ishanwa ry'isi ryo gusiganwa ku magare rizaba ritangira ku munsi wo ku cyumweru, ribere hano mu mujyi wa Kigali. Niko biba bimeze. Abantu baba bibaza bati kuki ritanyura mu ntara, ubundi shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare ibera mu mujyi umwe, ntabwo igizenguruka igihugu, ahubwo umujyi niyo wakira shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. Igiye kuba n'ubundi ibera hano ku mugabane wa Afurika bwa mbere, ndetse by'umwihariko ibere hano mu Rwanda. Amagare ku munsi w'ejo mwabibonaga, imodoka 144 zizifashishwa zatanzwe n'uruganda rukora imodoka Volkswagen, zamaze kuba zitunganwa. Mwaramubonaga Umubirigi hariya rwose wazanye igare rigura miliyoni 43. Biraza kuba ari ibicikati mu Rwanda yamurikaga ku munsi w'ejo imyambaro izakoresha muri iri siganwa ryo gusiganwa ku magare. N'ubundi mwabonaga ko ari ibintu byiza cyane. Shampiyona y'isi y'amagare muri Kigali yahumuye, mu Rwanda hose yahumuye. Abakinnyi 913 bazitabira rino siganwa bakomeje kugenda bagera mu Rwanda bakora imyitozo, hafi ya bose bamaze kuba bahagera, n'abanyuma barahagera kuri uyu wa gatanu. Mubona ko ari ibintu bishyushye cyane muri iri siganwa, muri iri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare izaba itangira ku munsi wo ku cyumweru. N'ubundi nk'uko bisanzwe isoze ku itariki 28, ubwo n'ubwo 21 zikageza ku itariki ya 28. Reka tuhita twihuta cyane tuva hano iwacu mu Rwanda. Ariko tutarava hano mu Rwanda, Singida Big Stars igomba kuza gukorera imyitozo kuri Kigali Press Stadium mbere yuko yakirwa na Rayon Sport ku munsi w'ejo saa 12. Tuzagenda tubigarukaho mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Singida kuri uyu munsi ku mugoroba iraza gukorera imyitozo yayo kuri Kigali Press Stadium. Ku mugabane w'Iburayi rero twihuta cyane, UEFA Champions League yakomezaga bigajoro y'amajoro y'abagabo. Ikipe ya FC Barcelona yagiye mu gihugu cy'Ubwongereza gusura ikipe ya Newcastle United. Nta kindi kiri kwandikwa mu bitangazamakuru, urareba urascrolling ibintu rwose, usibye kabuhariwe Marcus Rashford. Ahubwo ikibazo kimwe cyo kwibaza mbere yo kugaruka kuri Marcus Rashford ni Manchester United ikomeye ku buryo itiza umukinnyi FC Barcelona, cyangwa se ni Barcelona iri ku rwego rwo hasi itira umukinnyi mu ikipe ya Manchester United. Nitwo tuntu turimo turagenda tugaruka ku mbuga nkoranyambaga. Marcus Rashford niyo warayitsinda ikipe ya Newcastle United ibitego 2 byose byabonetse mu mukino. Ku mugoroba washize batsinda ikipe ya Newcastle United ibitego 2 byose ku busa. Uyu musore w'umwongereza rwose w'intizanyo ya Manchester United mu ikipe ya FC Barcelona yagaragaje urwego rwo hejuru ku minota 57. Yaraye atsinze igitego cyiza cyane n'umutwe kuri pasi ya Jules Koundé, tsinda igitego Nico Pop ayoberwa aho binyuze ku minota 67. Uyu nguyu bamwita Marcus Rashford mu ishoti rikomeye cyane akuye mu kugura, akuye mu itako rwose,
yohereje ikintu bita Caterpillar mu izamu rya Nico Pop, uyu mupira uruhukira mu rucundura. Ubundi abafana ba FC Barcelona bati Visca Barcelona, ibintu byari bicika hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. FC Barcelona, Marcus Rashford yitwara neza cyane, atsinda ibitego bibiri wenyine, ahesha FC Barcelona amanota 3 ya mbere muri UEFA Champions League muri uyu mwaka w'imikino. Congratulations kuri Marcus Rashford. Abafana ba Manchester United barimo bararirira mu myotsi, ibintu birakomeye i Manchester, bayobewe ibintu aho byerekeza, bimeze nabi cyane. Niba uko biza kuba bigenda mu minsi ishize nyuma yo kumutererana Marcus Rashford, abantu bose barimo baragenda bagaruka ku ikipe ya Manchester United. Manchester City mu rugo yakiraga Napoli, n'ubundi ni Kevin De Bruyne wagarukaga mu rugo kuri Etihad Stadium nyuma yo kuva mu ikipe ya Manchester City yerekeza mu ikipe ya Napoli. Manchester City yayitsindaga ibitego bibiri byose ku busa, n'ubundi nk'ibisanzwe. Manchester City, Haaland atsinda igitego cya 50 mu mikino 49 amaze gukina muri UEFA Champions League muri kariyeri ye, byamugize n'umukinnyi wa mbere ku isi utsinze ibitego byinshi mu buryo bwihuse muri UEFA Champions League. Bamwita Haaland ndetse na Jeremy Doku nibo batsinda ikipe ya Manchester City kuri Etihad Stadium. Byari byishimo kuri Kevin De Bruyne wagarukaga mu rugo, bamwakiranaga urukundo, amabanderoli agiye akomeye cyane. Nibyo byari biri kuri Etihad Stadium. Club Brugge yatsindaga Monaco 4 ku bitego kimwe rwose. Copenhagen iganira na Leverkusen. Galatasaray yatsinzwe na Frankfurt ibitego 5 byose kuri kimwe. Nuko niyo mikino yabaye ku mugoroba washize. Reka tugushimire, ayo niyo makuru y'imikino yararimo aragenda avugwa mu isi ya siporo. Twizere yuko mukomeje kugenda mugubwa neza, mukomeze mugume kuri TGP Trend, mukomeze kugenda mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Twongere duhure mu biganiro biri imbere. Hasta la vista.